kile tungetaka cha maana ni watu kupiga kura za ukweli, watu wachague yule wanataka ambaye ataongoza vizuri ili tuweze kwenda mbele. Mambo ya vita kuanza kutengana kwa ajili ya kabila ya mtu, mwelekeo wa mtu inafunja amani ambayo ndio tunapaswa kuendeleza. Na wakati huu sasa katika kanisa yetu ni wakati tunaita Lenten campaign ambapo tunafikiria zile siku 40 za Yesu akiwa jangwani akiomba, akimrudia Mungu na anatuleta sote ili tuweze kukaa pamoja kama wana wa Mungu, tujue sisi ni akina nani, kufanya yale mazuri yanayohitajika. Kwa hivyo ni wakati mzuri kwa watu wote kuungana, kumjua Mungu kama ndiye ametuumba ili tuweze kupeleka mambo ya dunia nchi yetu mbele. Amani inahitajika. Wanakenya wakiachwa bila kufurugwa, tunaweza kuishi, tujiendeleze. Tunashukuru Mungu yale ametujalia. Ukambani ungekuwa na njaa, lakini Mungu atukanjalia kabla ya mwaka kuisha tukapata mfumo. Watu wako na mafuno. Tukapambana na nzinge na watu wamepata mafuno kiasi, wanaendelea vizuri. Kwa hivyo kwangu ni kusema ile tunataka ni amani, watu waishi vizuri. Tukingojea 2022 ni kuunganika ili tuweze kusonga mbele, sio kutenganisha watu ama incitement ili watu waanze kupigana kwa mambo ambayo tutapeleka mbele.